2. aprila biće tačno godinu dana kako je pevačica Jelena Marjanović svirepo ubijena na nasipu u Borči. Nerazjašnjeno ubistvo ove pevačice i dalje veoma intrigira javnost, zbog čega je produkcijska kuća iz regiona odlučila da snimi reality program o njenoj porodici. Cilj ovog realitija je da se narodu pokaže kako oni žive sa svojim bolom i teretom koji nose već 12 meseci, kaže dobro obavešten izvor. Zoran Marjanović potvrdio je ovu informaciju. Dobio sam razne ponude, ljudi se javljaju i predlažu sve i svašta. Za posljednjih godinu dana sam preživao pravi pakao. Mesecima sam bio izložen linču, stresu i osudi. Voleo bih kad bi svi ljudi imali priliku da vide istinu, ali moj život je i onako postao reality i bilo bi previše da dozvolim da me kamere snimaju po ceo dan i noć. Svašta su me nudili, ali želim da sačuvam svoj mir i privatnost. Približava se godišnjica i trenutno sam okupiran time da se taj dan ispoštuje kako treba. Verujte da mi je svega preko glave, kaže Zoran.